abasae amo n'abonchoreria kurwa ase chisemo cha Nairobi nigo banyarekoba bagwesokia na kwemurunganiria serikali asoko batanga goso ase umucyo munene na seboigo banyarekoba bakubike bitango ase chipara chinene cyo gosoa etauni ya umucyo Nairobi boigo nigo banyarekoba gotebanga ubonchoreria obonge banyarekoba bogosiekererwa isiko ase boiga bana bodaboda banyora libaga na ukwana ne TV yensoko elio kwerera asareri banyorire asirituko lya rero chitariki isano na ibere umutinyo gatano na kabere ekero ense ya Kenya yarenge gucengera rituko lya 77 nigo bono egati yabasaye kurwaso mucyo Nairobi besokirira kunyigikiria serikali asekeria ingano gotumba abanyanyimbo ase chinsemo aho cyumucyo Nairobi egento korengana barabukyare Mario bonchereria arituko rigima asama lidango gwisi manyina mboga munyakiro bunge la mwananchi Kenya no mubungo mukagiro macho cha constituency serikali ya Kenya yaamua gusiega chipa chonsi pi oje town ya biashara mbiyo town yesiekire so serikali yaamua kwenda maandamano na muroje magayana abaskari baichire paka magayane area side eri muno chigali choka amakorokorali town yenge mange 100 so bonde ko boli mheshimiwa William Samoei Ruto so lero kwamua abaskari bagenda maandamano serikali ya Kenya yonelea maandamano asama lietangor ku Wilson yako siri tukoria rere twabana umuchano monge na robieye buna twacha mambiga toje gosoe etauni ya Nairobi ntwe twakumi etwikira buna study gari twakoko goro baka Nairobi twachire etauni twanyoe chituka cha Sekiru chisiekire kurumambi amangana munaboni gabangina bakoni bitunguo gari muturu bone barara pira nawe kwoni kende gyonsi ukwana negeteseni igensoko TV y'umuragobo rero egati yaba unchoreria anene bali abe sector ya bodaboda imimuchio Nairobi nigo besokiri na kwerera sare anene banyako bagwetra rituko lya rero kubatekano gosieko gwechiduka umubaro make bw'abantu nabayigo abanyimba uko batanga korogoso ahiko bagatakati y'umuchio Nairobi irigwikirani y'uboncheri bw'ababu na botambe yetu imesimama leo ni kilio kwetu juu familia zetu zinatungoja jioni. Hizi motorbike tunalipa, watu wengi wako na tuchama kujinufaisha kifamilia, wengine hawajui watapelekea familia nini nyumbani, hawajui venye watalipa motorbike. Kwa kifupi tumeenda hasara kubwa sana. Hivyo siku ya leo tuna hasara kubwa sana kwa sababu kama mimi nina pikipiki ya kulipia sitapata pesa hata leo ya kuilipia. Jamii yangu inataka kukula, sina pesa ya kuwapea kitu ya kukula, na ni kwa sababu tu ya mambo ambao haina maana. Si wote ambao wanaenda maandamano, sisi wengine tunataka nchi ambao iko peaceful, ambao inaendelea vizuri ili tuweze kulisha jamii zetu. Wono nigo abonchireria ababereka bakunyeburia serikali kubarenda ekero gyokurobekana imimuchio Nairobi na lika lyaje gutiga ko batanga kurwa gosoa gokwirani obonchireria abwakira rituko. Kwa hivyo kitu tunaweza omba serikali ile wakati imesema biashara itaendelea kama kawaida, watu hakisie ikuwe ni hiyo kitu wamesema. Tunahitaji haki yetu ifuatiliwe, tuwe na nafasi mzuri ya kuwa na uhaki wa security, kwa sababu unapokuta kumefungwa na unakuta wale ambao wanawalinda ndio wamewafungia, mtaenda namna gani kwa biashara zenu? Nsemo yabasau bono nigo balireira yogo cyakwene kinga egati yabasaye bari gotema kurbekana babikubya n'abanyanyimbo ngo kibareko bwatukwa na nigo bagukikwene kinga nkonyora barobwene bwabo ekiyagera okurobekana kwabo nkwanenge mu mincha yeri chiko babo atwa naikarie mate po Central Police Station ndoka ndeo shurika basokiwu ani ngubwatuko bale kwanyamba ko bwatuka mambisa ine sharp batoke mimani baigorwa mashaka because ndwena nendeli ruba se Inspector General Police kurende egati yabasaye niko barakana gwesokya teneni na kobitogia ebirengo byoborendi meyense ya Kenya asowekirania na gotinyo borendi rituko lya rero mamincha ya matuka magega ekero twarako robo saria amo onogo salibwa kwenibo y'abantu imwe mucyo Nairobi alietane yongoro kwa Mr. Kingpin gose Osoro Evans Onyinge yonko ligie kerogo korwase award yes award litko lya lero yongwa kere serikali yetu ya Kenya ngambi yamono
egekogera nonya maandamano arenga ase omochie o Nairobi aiga nabo toroche oborendi bwa nyara koba bokoba obuya sana dukanchibuniri bantu banyore chingoma ase rituko riarera bantu baito ba Kenya onde tayo nyara koba gakoumia akero ense ya Kenya yange chengera rituko ria 77 nigo rituko rero chiduka chinyinge kerage cyara kana gosie kuimo yo mochio Nairobi ase mubaro moke bantone kibwa obogatagati omochio yo rituko ria rero anene akero abonchereri bakorera sara betera akero abonchereri anne bali ba sector boda boda besokina kwenye bodi ya serikali kwa bekero borendo isaine akero kolbeka kwa koneki yo mochio Nairobi Inkoipotere Teseni Gian Soko TV kurugaiga asebara ya Moi Avenue obatakati omochio Nairobi retere aneli gonkoro kwa Daniel Omwaga.